u 12 sati, znači počinje manifestacija Medijana za bebu više. Ovo je naš doprinos povećanju nataliteta, s obzirom da imamo komisiju koja se bavi mladima i pronatalitetnom politikom. Što se tiče našeg darivanja deci, svakom detetu, prvorođenom detetu u nedelji darujemo 10.000 dinara, a svakom trećem mališanu koji se rodi u porodici darujemo 120.000 dinara na godišnjem nivou, 10.000 dinara svakog meseca. Tako da pokušavamo na sve moguće načine da posvetimo pažnju najmlađoj populaciji, da nam se rađaju što više dece i da na neki način ih stimulišemo kroz ovakve vidove manifestacija, kroz materijalne neke pomoći i tako dalje, znači da jednostavno pobedimo ovu pošast koja se zove bela kuga. Šta se sve danas? Danas će biti trka beba, danas će biti modne revije bebica, bit će takmičenje u prostiranju veša mama, tako da svi pobednici će dobiti adekvatne nagrade koje su vredne, koje su ispirtinije i tako dalje. Tako da jednostavno bogat je kulturno-umetnički program, vidjet ćemo bebice kako se trku beba i tako dalje. Budite tu, bit ćemo svedoci sada ovog. Također sam zahvalan fondu Sveta Petke koji je u okviru gradske opštine Medijana, koji svakog, što se tiče naše omladine, odnosno najboljih studenta, dajemo svakog meseca preko 11.176 dinara svakom studentu, najboljim studentima na našoj teritoriji gradske opštine. Konkurs se raspisuje sredinom oktobra, traje do narednog oktobra, znači u tom periodu 12 meseci finansiramo najbolje studente po 11.176 dinara. Takođe, jednokratno pomažemo najtalentovanijim našim studentima u oblasti nauke, kulture, sporta i obrazovanja i to je u iznosu od 30.000 dinara. Na što sam posebno ponosan, to je pomoć bračnim parovima bez dece. Finansiramo 20 bračnih parova svake godine, tako da će konkurs biti na proleće, znači informacija za sve roditelji koji imaju problem, da se jave, da se obrate, bit će tu lekarska komisija na osnovu lekarskog nalaza, opredeljivaće se sredstva, 20 bračnih parova mogu da računaju na vantelesnu oplodnju.